Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchidin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Daitor Indoor Stadium along 1 week per month free badminton coaching Mate Sekeki people. Lakha Inkoida Trog, Duarbagori MSC Constituency under Daitor Indoor Stadium along 1 week per month free badminton coaching Mate Sekeki people. Risoe Jang Mate Kiturmi Owe Kimia Tumapan School College Kacharli Ponpen Kaprek Anatu Mate Games and Sport Anatu Sitami Patu Ponangji Anlote Eok Epantami Me Ponsenpo Lapen Rakyar Kechopenta Chipahilo Ponlongpo Lapen Jongsi Kepatu Anatu Texer Pulote Ametang Jongjong Apanta Ali Longponchi Lapen ke Kesumana Tumke Aning ke Hangdo Sitame ke Patu Mate Kacharli Ji Adimak Longawe Lason Matha Ponsi Duarbagori Local MACN Parta Education EM Richard Togbi Matha Ponsi Daitor Along Mini Stadium Selam Pipon Pen Badminton Course Tami Biponlo Lasi Ladak Non Kiturmi Owe Kimia Tumapan Kepatu Kepaprang Tu Nangchi Puajo Free Badminton Coaching Sitame EM Richard Togbi Ahin Pen Pipon Ladak Kachirabdun Lake Team DLSA Atumsi Lang Charipo Lake Rajiv Sinar President of DLSA Francis Killing Secretary of DLSA Lapen Coaching Lake Mr. Harbamon Pangcho Kasapensi Kiva Lasi Ladak 40 plus student atumdo Lasi student atum EM Richard Togbi Apan Kachuro Pajurpo Duarbagori Pen Edverson Ko Report Karbi Anglong News Channel Apang sa adab kadom pilo pini nitum Daitor langklang mo sport association na hin pen ang litum media abitung dumpan ka chopa pen kewang pen apon ang litum hanak kirupi perfect lo adun chu nitum pini kedam tang tarik ko trok si pen pini tarik isian nitum iruya pharma nitum badminton coaching ase ki bipon along nitum mesen pen pachun siar ni ason lo nitum phala bang so coaching ki bipon je phan nitum pan aman ke do sa Richard Togbi EM Education Karbing Autonomous Council alang lipen sini tumpan abang so seke Daitor angkang along kapatuna tu kapaprangji lapen exam towar ke hindu ki suicide ji apan si labang so seke pipon si nitum la Daitor Indoor Stadium long nitum mesen pen nitum abang so seke pipon si nono somar dong kapatu sitame paprang pon bom son si nitum chetek pon lo nitum pan labang so seke ki pipon ji pan Karbing Long Sport Association Kasalong coach alang li pansini tumpan wangsi alang li Harbomon Pangchu alang li sini tumpan labang so seke pipon lo lahan lo oh seke kado we need tumong 40 plus do no namat junior category lapen women category lapen senior tum sita la tapang room pet pen 40 plus do nito no and Francis Killing no naman nili DLSA General Secretary si Klempon Bom sa Rajiv Singh alang li non mat president or president kon bom tum Daitor langklang wong associations pen kapatir pipon bang kenil tum only la Daitor entire militum jurisdictions bang ke la pudam tu po thedongan la pen la pudam thuji ni tum kakojan la pen la pu wang tu po taradong anjok han se an pen sini tum kawar pon la DLSA andar bang ke আজি এই দিনত মই সকলো ট্ৰেইনিৰ on behalf of all trainee মই আগবাঢ়িছো ক'বলৈ thank you so much sir Richard sir আমাক এই সুন্দৰ আমাৰ কাৰণে কোচ পঠোৱাৰ বাবে লগতে আমি DLSA প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী আৰু সকলো ষ্টাফক আমি ধন্যবাদ দিছো আমাৰ all trainee ফালৰ পৰা thank you so much এনেকুৱা opportunity দিয়াৰ বাবে thank you Non alom Dolamara Angkang Arlo Karbi Anglong District Congress Committee Amaiphu XEM Ratan Ingti Lapen Alang Liri Asang Ho Tumpen Rong Atokano Dampen Inglong Arwara Tumpen Jingki Chitan Ajaimet Kipamanpo Dangte Lang Igra Arju Ikta Duarbagori Pen Edverson Ko Report Karbi Anglong News Channel Kadam Karbi Anglong Rat on Patabe Yang itu apa isi Botanic Point bang kelahalo. Ini seksung Duarbagori angkang Arlo atok na ipulete dikuso Ahavar ta ilong do. Lapen diploma na son. Ilong dun dinay lapen kabinay pata dikuso penta dhora anita ilong do pule jong na pata hinani. Okay po tuma upload te
lah coba beti lo na kita dam ke bang coba pen change lok na tum agar am tangan news song anta me lepas social media no thai kono ka pra ka tum push lepas am pada me apa pe tum kilo lepas am pada me ni tum news tum me eklang pondo Ladak itu so habar heno, kita pinai lo, lepas nampak tapi ladak heno kita belum nason kelong di dunia adim kayak itu so kita me kirani. Pinai mana lagi itu election pak ciklah dengan mata election cepat sudah itu change dengan dah kita pahai dengan change kita cak tekan ladak coba pikir longara tu cini lo lepas longara tu halas so ni ini ani tak deklah. Masih kalau bangsa ni pipas tu nangkau berperan ke aki juga kisumpen kecok aja pot tengi lihat. Muni itu malau ke kai kita be buri to aning karong ke muni to fry datang boda kitu ke kisung aning ke oi ke muni to pen frieder kui asir bangso frieder kui ambung sutame ka jo kollo plote buri to aning karong ta bang kici asi padak pini bangke XM Ratan district committee president congress along president da dai kitu so Ahavar ro da kumri asi ala na kumri pen कोई पिलाम थे सी रोंगरा तो भाग चिठान दिखाएंगे माँ अरे तो हम पार्ट अगला हम पश्चिमी को ले लाम थे आज तुम पूरा पेन पार्ट में आलंग लिटे में करबेंग मुतर मास काउंसिल लो चकोंग लो कहीं दून तंगा बंग फूलो कांग्रेस दिन होत के लानी करने कहीं दून तंगा बंग फूलो डिविजन डिपार्टमेंट एक्चुअली लानी के लेम बंग फूलो लेपेन पार्ट में इतनी सोच तो धरा आ रहा था लेपेन पार्ट करबेंग लो अंका लेपेन पार्ट में दुआरबागुरी Duarbagori ang kangalong kau itu simpul, ambo klema ke Ratan Kachetong, simpul ambo klema lah Ratan Kachetong. Tapi ping je sota me apa sota ni dadak itu Ahavar lo na gombi kibangku. Tapi soalan betak kopi si orang Ratan Kachetong di mana benar pada me Rong Ratan bang kopi si alam ipan lapcak kacipidin je mah, batai kacipidin je mah, tak alam kacipidin je pan, kan itu panang bang kilo. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang tu.